Supply Minister Louis Puke Sangthuama Mizoram Sarkar in ration card var nei tu te Buhfai lak naman ti sana tum chu tha ati thu asoi zone changin MNF Sarkar masak hun laya Supply Minister lo ni to Puke Sangthuama hian nimina Supply Minister Pubilal Sanjawan kumin October tha atanga ration card var nei tu te Buhfai leina keji khat cheng som panga ni thin cheng som thuma ti san ani tur thu asoi chu ngun taka alo zir chan thu le Buhfai supplier pakhat azona atangin Buhfai hi keji khat cheng som thum panga le duli in sarkara an supply thu asoya card var nei ten Buhfai keji khat cheng som thuma an leipo in sarkarin chenga le duli atum sakti na alani tho ti asoi Puke Sangthuama chuan Supply Minister ani lai po khan ration Buhfai man hi ti san tha alo ti to thule National Food Security Act in ahwam te chu state sarkar tan lo ti san vengot the ani lo thu soin tunanga mi hausa te le sarkar na thok million tenen anjawaya keji khat cheng som panga an le hi tha atilova sarkar wa man na anga ration Buhfai man cheng som thuma ti san ani chuan sarkar po in sum tam tak ahum theidona kum khata cheng vebel se somnga aya tam an hum theidon ti na ani awangin ama mi mal chuan sarkar malak na chu tha ati thule athlop thu asoi